Ka senju kinong didok ka po kajela hadu menta kedang sa aka umdum halor ka jing penbena jong ka Commissioner of Food and Safety balalap inject away formalin ni kidok ka. Halor ka na kaliang kakasi jentia Fish Wholesaler and Retailer Association hakasingi balang kelalumi ka jingalang Shillong Club ha kebalai dan rengkat upresiden ka Association uba Mitchell Wankar uba deru UMDC bapej Ikatan Fisheries ka KHDC ka kong Milda Renja Vice President bat kedekot ka Executive Committee ki balawan ru narilum jentia. Ba Mitchell Wankar ba crunch kinang tok kubor ulong bahadu mentak association kamtip ikatan rai nang no balalap ay inject formalin ni kidokha ulakan tuwi ka sarkar ba kade banwat banyak ba halor kane tak ba paru ikakan hun sa Andhra Pradesh bat buru ka jikantu ba kade banwan letes man kapori kidokha kliodu shwa banwan ra eki ya basa dokha ulakan paru ka jinglengo ba kane ka jing letes kawan tang shisin hakasan snam hakba ulong ba kane kala bandai tang kabui politik jongno re jongno Fish Wholesalers and Retailer Association. The number ba ngabat ko mo fisheries IEM of Waters Council the Kilayawan Changaru Ajukupor Mano President Janganika Association the hadin manglay to ki jingbani no hamo kapasindat sindat tikum ki patba por ni midon bubunangi ki midon shalong tingla shi ki member jini kila brief kila dit punya kendu isketri don hangi di mana di ni kila swelet punya kendu ya deputy commissioner but hagatu kerja kendu ujung ila selat na banta bandi kido khagi ban asam ti ka ka ba kashan but mangi lo concern kalong halor kini kido khagi ban Andhra Pradesh namar angkaran clear mo kidok ha ki bola Andhra Pradesh kidok ha ki bola tes but ngidon ka kopi hangi ngem ju aksem ya kano kani ka kopi mo aman lagi trok ki bola Andhra Pradesh kidon gini kelalong kidok ha kelalong tested terrengi ngilongo namar ha jinsum sample ke jonki 40 sample ki shim tien rei ki khlan batayengi ba namar habagi penpoi dok ha kishim sampel tangga ka dok ha ka bon Andhra Pradesh lani ki bon ki we state lu kuman su ngi vi ki bon ki dok ha ki bon ki we state lu ti ka jing kwa ka jungi hang ni ka long ba ni sha ni kwa na kaliang ka government naman na kaliang ka Andhra Pradesh ka penbiang lo parokhat ha ka por bagi le ki kami dok ha ka por bagi packing hado bakinda pha sani barokhat kilale dagi scientific method kilalong tested teka bagi kwa menta bani syai hang ni kalong bana kaliang jongga government kata bunong na fisheries department bana health department ba tip ya jing sisa ban tip ya jing sisa ni request yakini ki arli department bakin pha daga team sa Andhra Pradesh kumbalale ke government of Bihar Government of Nagaland kipha yaki team na jong sathi Andhra Pradesh ban ba kinlet banwat bania halor kini ka kam kabagi pha ko khanang thi numar ngilayo ajung tem bana Government of Andhra Pradesh kilada pha city saka Government of Meghalaya halor kini ka pang tingi kwa mantana ka stien numar ki babun balang kimtip halor kini ka packing kablo scientific method haga bala penbiang lot na dang sadang don ki ba ang kile ahlan ti sangkien don ki ba syakran hang niang tai kami ha ka government hi kan hapan semkia ya kani ban pha bet dak investigation team ba kani ka ka ban Andhra Pradesh namar ba kalong ka ban bam ne ka biang ko makila pha kini ki kot kisla namar ba kani hi kalawara ka problem ka he ba haga ba UN ni member jungi in sa brief ya ka egi tak jingi ka bagia kendo lada bani gido ka kumni namar ngi lada cha bam teng hau arjar khat pra tengalung ba lada kata ka do ka don formalin balen le shisin sansnam balen inject formalin shisin sansnam hau arjar khat pra shwa election MP kala jagani manta ka jaw ar pulai MP election ka di ar saw tengangam tim namtip ka igi jing mut jangani te bangi kwa ru baka dokha habates one ban tes be ante pok liyo full pack ka dokha
Kalau katang ba pin sei kalau hang turu kan sempor masih tengenta ya gis pungut gitu kita ju dan sei tang ik terpal ban bread ik itu skum ban bread ik thermocol hado ban poy kalau ha bat ngan su batai fi namar nga shua bangandon na kanika kam ngala sa pedes ba ane tu fi kalau impossible ba kin ondo di ha hashtag nanti tingi kwa daga tim ke bapaka nakalian ke government bana do ka bala lay kin bot linti na do Andhra Pradesh hado asyalong katu ka joka kali ba kipat ba kin sai kedar ba kipat ba kin sai kedar ya menta upat ba usaha kalungok bat mangir ono epi ni dai ki briu ki bala em hang ni ki ba em nang ni boni ki ba khai mdai su tang mangi nang ni la khai de ki lai sau generation nadu ki forfada jungi ila khai ni ka kam mangani tu epi ka do kha ka bangi di hayo ka de ka do kha ka bangi ai ba ma hinga sam tingim kwa ba kandan ka jing siira ka bam gadi dai nak tadaw ni kwa na kaliang jungi mentahi kumni nang salit bani kandu ya fisheries minister ba da kisngi ki bidangwan ni kandu chief minister ba mangir ismu kya halor ni ka kam namar ba nano efi lada fi sushim sampel iwai artli naki yurat yuria teladon ki bale kam kayang tu te gamot kabliam pada kali sa gini kinora ya kado khamo te nakaliang jonga ngai ni briefing ibadai halor ka packing halor ka jingora i doha nam tira Andhra Pradesh bat mantap ya songosa ka briefing ka balong hang ni local market di member jungi Ini kemudian hari mentang pasti kena dari lalap itu kan. Aduh, entah kisah umdum. Kini kisah hot, kisah sampel, kisah nang no, ya tak tinggi